Бәе жие туттууган аллаах участокаларга опсай берәдеге маннык бастыкытынан сир участогын ылын бағалақ кихи бәйіні салыйны органыгар сайыблыйня түхерер. Иккихинен ол кенне олықта бәйіні салыйны органы олықта қағыққа маннык сири маннык кихи ылар ден билдери тахарыр. Үсүхінен сайыблыйня бирбик кихи бир үстота кетехер. Өскөтүн бу сирге әбі сайыблыйня килбетағына бастакы бирбик кихини кытта жахалта доғы бар түхерсер. Онтон анал сир участога үс көрүңер туық уратылар бағалары. Сир участога нехиленелах пун гранылсытын ихигер бериллер. Бу участокка үсе тәстен әлбәгә хуак, онны сүдбе метреттен үрдүгә хуак дие туттухы. Бу диене алганан баран квартираларга арарак сатаммат. Онтон ите кетах хозяйство терни участогын нехиленелах пун границатын ихигер. Ол боллаганан ухайба хинега участоктан аттанар. Эбетер нехиленелах пун гранылсатын тахагар. Ол кону усире ден аттанар. Ол иккиттен дие туттар ите ухайба хигер бар участокка көңөлленер. Бу бе дие от тутту сириттен уратыта ден бу манна боланан дие тутту гере ден болбакка беяга тетыга хозяйствотун продукциятын олардан тахарыга ден анан бериллер. Ол курдук сүрүннән ите коракка болбакка тыга сиригер. Бериллер онна те иген участок игене ары улхан болар. Онтан эти саат олорду участога ден эме нехиленелах пун границатын игер да тагар да берилген сеп олганан баран тыга хозяйствотун сиригер дие туттар сатаммат. Бу участок ите атыгар сурулла хаджарын курдук сүрүннән синненарга онна те беяга тыга хозяйствотун продукциятын олордорга ден берилдер. Бу участокка эти сезонный быстах кемге олорор дие тутуллары көңүлленер. Олганан баран эти саңа берәдек кирбитинен бу 19 сылтан саңа берәдек кирбите ол курдук Олохтағы бәйіні жағаны органа же қағайының хайбылын етігер, оны же техническай тұрғыттан тұтылықтанан бұл жені бастаянны оларар жаға көруен сөп.